Utono wa mwa kwia tongo yene yanda mondoni ma kisomo wamwe na ndo mango ya olau kuyumilia na kutetheesya mumanyi wa mwe waisiitwa Christian Maria kulika skulu wa sekondari wa 8 wa Mulango itino wa kukosa visi kindu kila kigite ndoto yake ya kuendea na masomo mwisione. Christian anakwati point 5 na nyanya mutiani wake jesea valasi imake meokule utethyo matethewe. Onesimus Chalo na ilivoti. Mamanywa Christine Maria Simon Kumamatinga ila ikivani kuya motongu ni kiticho vilone wa sweno na somea skuluni wa musingi wa Matinga Comprehensive na kwata points miongo 5 na nyanya ulua miongo mwanza na ili na kuwapsa skuluni wa 8 wa Mulango. Eyo musi na vaiwe kwa tionomo wa kulika skuluni wa 8 wa Mulango kine kumana na osua kumandho otedi wa kumotoa mwana o skulu na wana yu kulia tethewe no kanato mwesuku wa skulu kama kaani kamuso kowa kaamitu wakwa nila kana kanavitie naendie maovisine na maambia ni mochwitie nakulya kwa ndaya nang'ang'anie na mwana kuthi sukulu finally Matinga na hini enda mumbithukitie ongoya olau wondethesye mwana kuthi sukulu. Christine enda kusoma twikenda kitali wothenzi wala ndoto yake itona kuyania alika kilasini na kila kwa oyu ukuona ne kibindu kinene mbee wake kulia vikena kutethewa ni andu wendi musio na okanatonyelele skuluni wa 8 wa Mulango. Ninasomea Matinga Comprehensive School nasa 58 points na place wa Mulango na mina masomo ni chike neurosurgeon anikula siya kwa ndaya ningo kula andu mango ya lau na tongo imavike kundethesya ninga report school. Mumanywa uwethitwa yikala na usuwa na kusomithwa niwe skuluni wa musingi wa Matinga valasi makama kuota kwithia mateno kwati wa kumwendesya mbenda kisoma na kulia vikena kutethiwa ni andu mawendi museo makanisa atongo ina skulu wa Mulango vikena kumwetikila na kana kuendea na kisomo na kuyanisya ndoto yake. Mwana wakwa oyinde na kindu na kima utonya kuthi nakyo sukulu inyake etha lua muthenya wa kwata kibalua muthenya wa kikwa na ndona kindu yani kula tia mondethie kwa nguo ya olau. Ndilivota Blingo Muvombo Tongo TV Neto Onesimus Chalo.